di sada perpunguan di sada perpunguan menentukan isu di mana na menentukan di mana na di huta dikirihannya satu mama katai terakhir major rencana kami na di huta Jadi butido live do nate itu live do dah Lord. Mula tema ang hadirang gini beson Bapak siap. Sa Kalimantan ini. Jadi soksoni nak sa Kalimantan waing dohot si Lizerson, Jadi tersono ma pandang rupaning sa panitia ni kumajo sa panitia dari tanah perserahan tangi. Strategi tong waing kon narong do kon narap satahi na di huta do na pangaratoan. Jadi kepangaratoy pe kan nasakuta doi. Nah, artinya tong sosok gora-gora sakuta. Tu pangaratoan asa di liaberohana. Jadi molo setona matapain sada target tentuhon ari korak mengulam hitatong. Artinya dari huta beda ba disosoi ma pangaratona. Antar soni ma. Skema penggalangan dana kang ngatabain si porsina paropopu. Jadi kalau tinggal memenuhi porsi-porsi ina makan. Jadi udah tak pola nama ulbi. Si apa Kalimantan nih tergui mak. Apa reso ma berabang nanti? Para reso ma baksak kita baru kita bani muma. Soni mahamin non masih guitan mahami. Alai korak berkeyakinan do tetong dari pengaratuan do dari kita memenuhi target-target i. Jadi nauro tapahi puipo ma rohatta tapasya ada tekad kan. Dia kularong do tong boy marohonokku unsur-unsur nekat otik. Esuna isi tahu dutong. Mula ngaya ke kunoaing seberibai, ya ke kami seberibon, ya sudah jalan. Di kut baru terutong ikatan, tanggalon nasaon, baik jadi hon. Dia sudah bersungguh-sungguh. Kelemanan no contohna, molo seperjulu do contohna paning hepeng taida, jumlah hepeng darapot taida baru biasa melangkah, contohna menutup tanggal, all berder kan nono, yakin mau? Ikuni dong itu untuk situasi pengarat. All berder kan nono, lasuk gabi suaha. Jadi walu si mabak saudi. Ayang go tanggal dot iya bang dang pala nama ul. Jadi ini benar kudo kunari huda sangat peladu berpikir terlumu bidak kaulah songonon. Artinya mau lo ngatina Sosok sana. Ada anak tiap bagot. Enggak sih gak. Siga. Jaringan. Ba menur replay na ba? Dr. Bigi. Ulak ko mo sa nakinero binar Dr. Bigi. Ulak ko majuba. Dr. Bigi. Ngabe. Dr. Bigi. Nga. Okay. Kan badong sih. Jadi ini benar udah kunak sini kan anggo masalah ari do tiki nang ngabala supula gudak komentar na bisa kuda mungkin di roha adong di alai bolo sempak roni hata hono nanno terlumubi ari nauta harus kan pikir ini kumajo molo sian akka dia sama nang na hobar tu katona na taula son baik kun jadi do ini benar saya borak maka tahuni jala satu ulau ni halaka pengau sukun alai sebenarnya secara pribadi macam menukun-kuni ulaun ni tabunan. Jadi ang masalah ari iru paling natama to ni kubotono no di pungat ka jala memang kubotono do iru sa tong na saringgan.
Adang buda ba secara pribadi manok to kan alai bolu hubeng do ka ari hera-hera mungkin secara pamer ngaku budu dingkan alai tinggal masalah na sunai sunari buaru kami mabain arion buaru kisya penami buaru hape ngai ni taringotan ari terbuaru ujungnya kan do hubeng dia harus paling dikedan di dana tanah adong artinya bui mah hono 20% do daripada dana untuk mencukupi itu hera-hera majorok kobaran ni nalau si pakyo ta heduan Auruk maju haduan. Ay terbulat citro maju hebik nama hani. Ay do. Ay ko pajulu nama ko mudah nama tahapan na jusbi. Iso dua bakira guen ni rohanami. Alai haru pe tong iso norok nakiningan. Adang mungkin secara pribadi kon berpikir bapak pengumuman nama kata hera minggon. Bawa kuno sudah aturangan do laudi kita di paparan di tanah arung di tahun ini. Kemudian di pasugi to tersong ni mau dipikiri roha. Karena semangar roha bahkan gu hid rohana di tahun alai mau hid rohana mengungkap pun olam masalah. Ini hid rohana alai terdokoca. Antar songono dulu bagi. Aku 4 orang. Ya mau tasuk kunang dia do parjulu manuk set tolor. Parpir-pir do lusnion. Antar songoni do tong. Dia do parjulu semangat sian hepeng. Siat sekepeng doro semangat marang sa semangat doro hepeng. Tekad do parjulu marang na hepeng do parjulu. Jikon na masih dukungan doon. Mulong arong tekad siya nahamu na di huta. Berarti mabir hamu maila kan? Mul hami dang mabir hamu maila. Isi. Itu. Walu si maju abak sauti. Ulau no di dia dulu tak bahkan lebih harus dihamil. Artinya hamil na botu maila bulu hamu hurang do mabotu maila. Ulang nuk kamu songoni. Songoni matong na subuh dohon. Ini sarupa marbu hidu hita pangarat to nang nari huta. Dapat maila dah sudah. Irak songoni tong dohon mu. Ketua tapasaha majo hahadoli tuna di huta hata tonamon omma buanun ni mana rapak di hutaon di pasak mabuado songonon pandok ni ketua tacia Medan apa satu namanya tok katami lianon nama tuhita no keputusan di jum berikutnya alana molo hubereng na di hutaon tarson nandok yang dikodo nak kini dang na so berani do halahon alai pikiran ni halahon atong mungkin mana di mana naido ba unang maniak kata ni hatakun na bapak ni siapun hatani hita na mardonga tubuh di sigotom ma ido maksud ni mana di patol hasimana penon hatami hatatana saunarion tu akka donga tubuta na arong di sigotomon ba mudah-mudahan ma aing goy mana di sosoi mana ronian mudah-mudahan makadonga pe mana soi ma asalam sude lau mangaler rohana ade donaing hahadoli alai huida na sida di sigotomon ena markait martudu duda bah kubering sona majomurom na duario do da majomur rison majomur reme majomur jagung dangi akka hau manabi piatong dang jomur kemena gurang do bena mabuat batingan waktu balian jadi bapak ni siapun potong mamereng situasi ni na mula-ulau nodo. Jadi muludung agak longgar, ya mungkin mas katai mana tidak. Alai nenggad dulu yang mau garis-garis besar, tuna sida di potek di hutau tihatana. Lalu ukaponomu matong mungkin cukunomu hira-hira, mulu di peratu saja sedia mabajek ni dana. Asa halahun nang ragu-ragu akang. Pamana di dokom ma ay malulung di titiari iko pasato tula-hula
pasahaton dotong ko di atas ni Jipanganon. Mulu di kutaun. Hatan aku bigi. Aing go di hutan namin dakola di atas ni Singapanganon di WAP boido dia di Kalimantan. Dengi. Jadi ido na irago kalahon. Upamana mulu di jauh upamana hula-hula tatabunan na di Sigotomon. Ada isa mana honon, isa mana sorohonon. Ada ido rupani. Aido nagbal ganuaing. Sadia ma bajek na. Lau tu hula-hula tapamana huda galung. Sadia ma budget na jala buhama kanido. Molorum di pasahat talahoni baik kerja di dokor jatong. Dakolan ariwe. Ari nata titi ingai ko cahati tu hula-hula ta. Jala baik bainawang jotok perencanaan na maniti arion manatuhom majo. Dung ditotuhom madalat tonarion hira-hira bula piga. Ima mungkin cara kuasa irapot tok kalahon di hutan tahun. Batabayak kang mak, ima kiana. Mau melihat ya mak di sarannya parang. Alai naurok ko perjuru tong. Perjuru harus dibangun tekad. Itu tong. Tekad itu nak perlu saya. Dia pe mau narong tekad. Tak sao tulaun. Jadi kon narak marteka do pangarato do nari huta. Artinya tong mono di pangarat mono siya huta mono siya pangaratuan kan ngatapain usulan tanggal 20 tu 20 ay majo usulan siya non. Mono nga di tetap pokamuan no tanggali mono boynan obar tu pangiduan nami matanggali. Nah, sianian non bergerak mahita. Ngari huta asa buah asa jadi tanggali. Itu toh. Tentu sosokan dari huta menopsuli pangaratto na asa dipenuhi be target-target masing-masing. Eko sadar dulu. Yang holalap dari huta holalap ganggu. Ay waro, aso binoto, sa ininna, aso binoto. Darong keyakinan. Kenyataan na pinong gabisongon nito to. Ito, alay yakin ma, ay nahurang yakin di pa na ko uber pa apun. Ito nang ganggulo di pangaratto, takan? Alam nito na siya na lusmi hubereng, memang hurang yakin. Manggaw dito na ba? Kurang yakin do. Mulu gabi sa da bahasa tau pependorong maban asa yakin na rin gamay. Alay memang bulu posisi ka nang di tahun hami memang itu kurang yakin. Tak wala na ni. Secara umum di ana pendo kita nasaha. Totu pakatayo tu soddo. Marpungu penno kita na di kuta pati pakatayo tu soddo ujungna. Jadi tersongol Ngau ko nakitu bang. Molo masalah Aryo, dang una pula pikir ya muda usan na pinikiramu. Era bu ideng gotwari. Ang guari idang apa ada ini kumajo bol palingan nombol menurut atar makam pusi pam bisa betul. Palingan nomor ge sedari era. Ay sonod do Pak Apul. Ala narong do ulon ni takbunani ga besongoni hatani ketuat ta. Tapi tanggal na holat tulu o patari na bu tot tamolo tabunan no marulaw di siroham di tanggal 20 sia hitanga katelang. Ayun maksud na. Jadi unang agabe asa perjulu do hitama bay tanggal siya kula-hulat tayo maksud na. Nakini nga na bang nga marhusi-pusi pao. Cuma secara resmi dah kan artinya nasi dia pedang resmi dope. Kita pedang resmi dope. Secara ari Alain ko rencana. alay nasi dang usukun na pasti dang boy nasi edang bol ulah nasi dia konditor ni natal lo. Oh, mau ya tong. Dari nga uding gabi hita waktu uding gabi tong bebas cita. Enak perlu yang butido. Sebetulnya angko bobot ni penentuan ni hari ini, dah ngapa lagi? Tak pelai kontang gabi usia 20. Alai molo ditentuhon hari, artinya tekad ngebulat. Ya. Itu nak perlu saya. Kebulatan tekad itu tong
Di nama Tuhan hari no penting. Dan apa nomor 2 do apa tangkali. Ada bolongan itu Tuhan hari artinya tekad ngebulat. Ada sodot tong na perlu sodot ada intina kebulatan tekad itu. Nah dihutaro na pangarat Tuhan. Jadi rak mengudama hitan non bahasa jadi tu hari na tabuhul. Ya, ini orang kena kini dia berjolo hepeng sian tekad. Jika tekad berjolo, baru pasar apa hepeng? Mana perlu tu sini? Itu, mau dengan tekad, dan roh hepeng, 5. Jadi papos maruham, atai hamu marisi, tentu kamu matanggali, Siap main pengarat ini mas. siap mapangarat to. Iro tumagod do songoni jawaban muna bang. Nasi Iro. pangarat tong na mewag. Siap mami si. Asal saya sudah tujuh nami. Ayang go hami do na dihutokat takas do dibutuh bang. Bak ngau dok kuni. Molo tu per nganut sa sao tik ter bay hay peling ola i tinagana. Ai itu. Budget kata oras mo coba. Iro anong dangar ngasik sani. Jala sinukut pe sudah keluarga tadi sun atari do kemampuan nabui. Keluarga na dihuta. Jadi itu benar sebetulnya dari huta buru rono muna gawe merasa hob memang holan itu na pinikiran na holan itu atar baru ni hatao ciata honun ala terbaik atar maru pani jadi na pasti anu makatai pehita di punguat ta holat tabana no perpunguat di bagasan minggu itu berjulu cukun sesuai do na binereng na pedihita kan alla arung do grup no ang masalah dan no terkumpulkan dengan atar babusi arung do ba hera-hera sedia. Jadi di sodan lo cukun na lao si lo honon na terlalu mobi tu hamil tapi ngurus narung di hutan non cukun ni dah terlalu na. Jadi adong ma kalau ngai ko kala abang betok sungunian non adong ma jawaban na laro honon ima ho bartu niya bangi. Benar maksud tu perjulu ko dirimdu perjulu yakin. Asa boy ho makatahon dohot yakin dengan cara yakin. Unang dohot tu ganggu perjulu. We ayang guido bang dak pula honon niya bang bi yang guido cuma kan ita na makata secara pribadi lewat pribadi do beta nang cuma biso. Artinya dak pula honon niya bang bi yang guido. Masalah keyakinan di pribadi sendiri. Bahkan itu pertama kali berko semangat na mengejar kai kan itu noai. Babe dudung nih. Baik dunia lain na pua bang. Paduh mujo. Paduh mujo. Weh, dia di Badung ngau. Ini maka dulu movie. Harupe. Tendang di Badung musik nali. Jadi ya soni bang bangko masalah secara pribadi juga ono kuno semangat sol. Ngapi nuka je perjuru kan dah tua pengaur ko kampi de seduk. Pena ni ulai kublau ni ko pangujung do ujung do di bagai celas ni rohan kami. Tinggal kan itu tetap. Ada daftar udah tata halak sudah kamu peno keluarga terlumu ya kahi kamu ketua pengurus naung di pangarton di paparan ni terdaftar udah kamu anggo so mangala dukungan cian hita selubna pasti di. Apalagi udah balga udah tuh onna mana balga di ulun nalak patak. Udah macam naik horjarea namon. Jadi onna mana harus beri cermin ulun nalak patak deh. Anggo ngari baju dumne coba apa Kalimantan jo baju dumne jo. Kamerai mana tuh Pak? Aduh. Kalimantan jo baju dumne jo. Kamerai mana nak terida Pak? Ini lah. Kanan kiri iya. Kiri. Oke, mantap. Baju dumne jo. Baju dumne. Baju tamin. Anak pelaro Roma. Itu berjari-jari. Perkalimantan itu suruh cuma baik. Aduh benak kunyo. Dumne. Telunjuk ni beta baju dumne. Nah, nih mantap. Sarangeo. Ayo. Parang lain na budi. Sorak kay na. Burung kali perkalimantan di dumne ngajari biar harap roa. Aduh perkalimantan. Guarda makali babaor roy. Kali-kali. Ayo no kali akang. Kali-kali. Bolo kali sia juru dari tuturuan.
Molo si Ayo. tua kali tu gereja mai. Ini do. Ay bolo nga si Perkalimatan na turyakid daw. Nakarong ben ay be. Aro pero wa. Molo toko yakin di Medan doi. Pokok na yakin tuh malah lagi di sini. Ido. Semangat Bapak. Semangat do baeno. Para. Maksud na butido ato, anak peni dokot congo ni makilala do au duku bege na tugot na arian pakatayonon informasi ni gali mak. Olo. Dangarong na to sungguh-sungguh. Alay ikon mana do hitatong. Itu tujuannya lahon. Tujuan akhirnya hati do tangan mandung dorhon na suada. Molo do ngarong ditangani denggam may lagu anak Medan abin na singgung naking anak Medan ini ngarang do kambing hitam di rantau orang. Menanggawe artina mana ni akka dongat tubutan na ison. Dua mulu gagal, wama kira-kira itu. Ay daktar jamahita daktar doko kita paratong bulu gagal. Jadi bapak isa manabuy macawapi. Ima atong maksud nakang Arion boy madidiskusihon alai adong tenggang waktu. Maksudna talian tenggang waktu molodung kira-kira dan balu becia adong 80% dana tai anggo halahon umuponon nama ari iboy do hatani halahon rencana ari alai unang majo tadokon ari na hinibul molo hibul artina dakkola cuara bena hibul gogo penga hibul pabayna pekok hibul. Ayo asa hibul lu pabayna nato. Imatong jadi molo pabayna na sa hibul nahu takup hatasian na di hutaon minimal maniana dong 80%. Jadi boy ma di rencana kalahon ari na ditotuhon di pangarato alai unang majo Arion sahatu pinggol niak karaja do Ya pinggol na daktar jaga hitai. Alai kan baik kamu tok tahapan na sunsona. Biga manau pada betul hula. Terbahatai hamu langsung si ari tanggal 20 tanggal 20 tu teh. Tanggal 20 tetapkan ketok. Nah, berhak mendapat hula Sekian. adigan Catat. Oma poin-poin dah. Sehari-hari do apa saring-saring. Songo dia carana. Catat. Ay nama catat akang. Nama catat murado. Udah komensan hari tuang nama catat do murado. Adiga berhak hula-hula ngasih ponota si panganon. Ay juru di tata para baru bisa siap raut kan itu murung tata sia baik kamu maju proposal meloni muhamu pak kalian matok tualahi proposal makak tabaido molo proposali mengacu matu arinau tato tuhon baik kamu maju proposal asa terlaksana di hari natahi bulon. Anggo ido mungkin i masih hatan nasida termasuk menaido kemiak kang tahapan. Baik kamu maju proposal sesuna. Umpamana contoh hari nason langkah berikutnya laut huta galung na manda poton na sau biaya ong surima proposalna. Aida hari hola tarhonon nakang ikut jololeano domangan. Pasaha atau niak niba. Ay
Jadi proposal nama tapaido tuna di 2 tahun. Ima si buanon ni bapak ni siapul di rapat. Dung pita berikutnya papar honon ni mana ma proposal hasil rapat tahapan perencanaan tuari nani hibuli. Ima ratar masuk ke cenaba namang rupi ho doa rupani. Buasa mu. Ngana ulibi, inga mulai kapok bekan. Tahapan-tahapan na man non hurasa anggota ring tusi. Luminggan na mahamuri huta makatai. Sa di hari manaw tu huta galum, sa di hari laut tu si pahutar, tu dir putih, putih putih si ditonga, si majutak. Si pahutar dulu nang buat sih. Pahutar di buat sih. Ay mat Si to. majutak si pahutar di sado. Lo cerita nggak sarap pahutar di. Kapula ada yang gue itu. Sa dia maperbalgana ngamalo hamo mangaturi. Jadi runay, anay kan anggo budget ka nga tatay jumlah na. Nang lari ni kan. Oh lo. Ito. Dito masuk tu. Apa sih ini benar hudok kon atak kono manian hira-hira kan ni kudo na uya. Hera-hera artinya tu ngarep apa? Gak beda kono tu. Lobi oti, ba memang warna ma ulah udah dengar na 100% persis nol na itu kan mungkin saya tahu itu aja. Anggota itu bagi-bagi tidak, Pak. Buat perbelgana ngomaro hamna yang huta wa contohna sungkia perbelgana buat mutu tabunan. Ngomaro ham putih. Tadi na hurok dangi. Sama tung sidi rang-rangi. Ayo memang iya mah langkah pertama. Nah, itu langkah pertama no aingon nalana dang mungkin be harorot tu mesida belum menurut pengetahuan ini ini cuma tu nari kita gak bisa gampang ulah lauti nah si sudah tak karuh na tahu lah mangulah songono nanno kan itu no apalagi na tidak untuk pihak termasuk naga minta dapat tu udah nah tadi waktu peletakan songono itu harorot tu mesida bahkan nasida mungkin terpai marulatu kita romuse Wamar hitirin gamar orang tabak tu tabunan nalawa si mangkokun ini ba tong do ni hataw na do na dingka karoro nami raja nami musik ni ngodi udah nami para curi pada ni ngodi jadi akatu somat tu tahapan ni musik maksud tu berhubung do biaya musik nah tidak jadi benar laki pada potu mungkin hera-hera sudah ciran nongai konarong masuk penglau tu lau mengulah kuno ala ada mungkin ulah no begabe konau macam ruhani gabe jarak saya budak bebe nomor hite buah tu ulah sudi pino makna kon tu buat sebulan di mana bulan 10 bulan bulan 10 oke boy mai bulan 10 bulan 10 mah tersoni mar paling ulah 10 gabe heran nama ada begi saya pindah buah tik par dulu tik par buah. Ala era ibu bikisan akka pangaraton, era bulan 10 maun terkumpul. Oke. Jadi bulan 10 mulai mendapat hula-hula. Alai angguari nga ditutuka jutong di intren ni hita paparano puta. Olo. Di pelaksanaan na bulan 10 Mei mendapat hula-hula. Olo cocok do bini ani tinggal do bi. Nga baga bi. Ate. Ayo benar udah mungkin malam minggu manang malam Senin seminggu naik songono ada seperti do bedang memungkinkan nang makatai kita non dari huda. Anggo itu ngatur mak. Tariham mak. Jadi lang ngapala suguna nga makatai itu kita rupanya keluarga. Memang holani do dasarna sudah saya pikir. Allah memang buho tapi tak menurut ang baru pinyo sitio kudang nga pala mo nak so di pebu hamu haru pebu informasi to hamu jalo nga so ngono buho kita benunubam mo ulang kita bau bani anggo molotaba atau nguban berarti ngalamu dinggan bayak kemadi pai mai mana yubani nga sampai 50 tahun nasaro. Uban. 50 tahun lagi pai masaro. Godang dojol madang baru bang ngaporkan. Lo sampai di pai mana nih? Idot to.
Ngalir kami di Pak Ima ini mu. Oh Aliling, ya. Jadi saya sabar na mana pa imaw na salam kurang. Ido ate. Ido. Ngapas beba. Adoli. Jadi ay dang itelepok kam ngurapar Jakarta i. Oh ahani na berduka do berate. Ido. Natutano. Hakadolitay. Wih, Marsugod din na, marsugod. cukup deh saya. Ido dah masuk. Ido dak tergambut be yang go per Jakarta ro. Jadi naruh hakku kang ala tong do hita namar dongat tubu jala mangulah honot petong do namar dongat tubu tinggam mata leanon informasi tu na di huta asadong bahan nasida lao mangarancang dangi rancangan dohot so ada itu naik molo so ba nauli mayat dong manang buhape ikut sosowan do akka sakka Ido. mudah-mudahan ma dinggan sudah Itu udut tunom motong si Papul ano di si asa di sosoi bi dari asa di sosoi dari hutai pangarat na. Oke. Akhir ada apa yang gue. Akhir ada siapa kata yuk congoni di antara nih hitan di huta. Aja ni paham menum di perpungun ni nyurutun. Oh lo urutum. Jadi ala ari anum se bolodung soni kapakati on ngalam jonokan. Jadi bolodung nomor tempo, dangan nomor tempo bisa setong nabi. Aiha taruh noang 5 bulan na yung mga hampir 1 bulan na. Yala yang gue dalam praktik memikiri memudah-mudahan catok kinarihin na mo. Sa mata naman ni. Ay dito. Ay habi pinagsa berbiyahe ng manotor baya. Ngay karang-karang parapat magkabaju ka segala macam. Ay inumin na patok mahila patok ketua. Baju harus pakai orang kinakadana. Manotornya macam mana? Bubuk ka jumunay dangi nama sa minggui ala toroho tao nadihatay hamu sa tu baju. Iyo. Nadihatay hamu hula baju ninay na do. Ang baju niya mama sunano kurang gua mau sunano. Jadi satu ko sulaw no dang marbaju beno na mama. Ang gua maro to marobe ngani me pakke. Ketua bolo ina marbaju ama dak pula marbaju hula marsarung do. Di hatay kamu nabasa minggu baju dinas di Jakarta songonon. Dinas di dia songonon. Jadi si dohonom muat tok tubar Jakarta. Kiripok kamu coba uang jahit ni bajui tu peparanyo puta sahalada tu asa dijahit tolongi dihita palalu na itu dohono na to. Par Jakarta rumah kata baju Batong. Jadi lagi hatai dok nama jahit uang. Habis orang so cipat jahitan. Kalau nak kabur dapat jahitan. Ay matok semangat kan perlu rutong ditingkatkan itu to. Apa masalah ada. Ada. Goreng muisi. Nangarong ba? Kirip kamu coba. Itu pisang nami jadi digoreng. Oh. Sarong garong namin ba? Mamahang mangalang ate. Toy ma. Saroma na tong jite. Kami si mga tang mahita Roma. Ino biritam. Alalan ni anak bangsa tawa. Yo, Asli na doon. Swapro tak kamu ama Asli na ito to. Gabera mari sa power pa pul muse. Mulai biya bang itong waro na patulutun sa kapon naro ada ketolak minum kiri. Alani bulat to matong nani dopi. Kami nak kira ni nak tolak be kemari sa nama muse. Bau bertambah tu ni mak. Toy mas semangat mo ate.
Ada aku sendiri semangat kita dan nggak bisa karena aku sendiri semangat rasa bui terulah nun. Emang lo habis semangat tuh son. Harus ada pak pertunggul di hutan jadi, ba. Kon harus perjuri semangat dah, ba. Ini benar udah arung lu tunggul tanya di bekebe di. Masih tunggul tak bertunggul tak. Kamu lu tunggul tak. Masih. Tapi Anggi masih semangat dah baru mengirimkan. Oh. Itu mah semangat. Karena betul semangat. Menurut saya. Harus semangat memang itu. Itu benar no di makas pasak. Ya habis itu tulus perang do kita tulus rohata sudi. Ini kak sudi di kita. Apalagi saya dapat Cimamora 2 nomor kuar si tunggul. Oleh cara do naik ni ketua nak kini. Mai dok koni mana? Anak tahu tulis nak tulis. Dah adok si tulis di kita nomor kuar si tulis. Surat dah adok. Dah adok. Ngaber sebenarnya habis pula salah semangat memang terajari. Saya sama bakulah nih lo nak kini kan nasi kiri dah ngadu ngasih sani. Jadi dia bisa bakul kian aharo pepunguhun maduk kasaun. Sebenarnya kulah nih itu. Ada anak muda menuju cukup ni cian kita selalu nana di utau tu kita kan pengurus nama tu. Enggak bawa kurang persiapan tak. Waru kita mengulah hunun. Yang songon doang. Songon terbama. Saya udah sih marah borak kita pilih kira. Jadi kita mau secara pribadi dan merani kita kan itu main. Tinggal mengirim namun. Sulu mah mau dibocengan ni. Ada yang baru buat nyupe oke jadi kan itu loh. Akang do peng ibang oleh nasi kirim do be. Angkat parparapan. Oi, Telepon do seksi danai. Di Paima amak tuapon. Siram. Telepon do di Paima amak tuapon di Sigotom ni mo. oke, telepon pe ya. Oh, lolo kang mulate. Nasa mo di pakai telepon kon. Manelepon na lang nga dipakai Zoom. Batur sanaya tong ako beda khusus Zoom. Ato latan na itu horon. Ay na kulat sada do tanga boy manekan. Ang goboy do langsung dua kita kantor dua. Tuh masalah do yang kepanahatan ni. Ang gindi ba siyahan ni bapak ni siyaha? Ise. Bayan. Ise bayan. Jadi jerno. Aho dong ya. Ay sunna tadi dari mana? Mojak di mana Tanah ini ni bereng. Nama sing do mana rak do ita. Tuh mana ping dah usaha do yang kepanahatan ni sudi. Itu, atau le mak. Itu na piting. Muluhami semangat dohan. Anong birami di sini. Lagi habi na di semangat tidu ami ko semangati. Bapak di kucinan non terakhir mai turung nama sudi son nama saya. Kadang binadun dang diulah hudu beto. Udah lagi kami dalam ham. Penduduk kamu penduduk adu kami. Ma, berarti nga kono besude. Ai dunia. Muluboy ha menurung si ha menurung sanon. Son nama Menurut kita cenderung gamay na ma. Baik udah menurung atau secara terpolong. Singarido. Udah ngarep kacip ni roh akan kita kena marang-maranggi. Molo manodong unang alay manolon. Daw nga tong kejujuran do tong naman udah. Baik udah. Alana kepentingan na kita bersama. Pada umumnya dong ditodong gabe manolon do. Una ngatok sampai songonya. Ay do. Mahuli ba. Yon neng makaray bapak je leader. Parapati. Dia parapati. Oh, sedawa. Ay go niya sayari do bereng oba. Jadi ada orang Medan. Ati ka doon lang Medan. na sororo iba tu sih, sorok sepatu-patu pau na ipanet do ini. Ay, kamu beda, dang mungkin dang roah. Ada mungkin dang larang pang dari. Ya PP na PP.
Ayak KM itu di rumah baru baru cumi dah rumah. Ay sadari mo ay sonari na sunna juni bililing na. Ola borhat ta musaran malam sampai mulai si malam pola perduli ora pola masalah alan sadari ya. Wah, bangkoy sa ako na perdunian. Wis ra kaparpara Pak Rodo tu si. Jadi tutup kami berdulu. Ah, nakolak kata dia mungkin ayasong na sa yakit doro parpara. Tanggal 3 ro Pak Put. Tanggal 20 malam nga ro. Lima saat di mana? 20 sore masih non. 20 sore masih parapat. Ngano ro bayak ko ma. Hodang mo tu siya persulap pa ko na mangotong. Lu gusto sa magpatulak pa daw. Medo dah. Baik, perpara baik korora tu sini mana rupa? Oh iya. Lah beri dia orang di mana? Karena pas ke depan tamu si hari merah kan? Olah. Nggak buah, si Ramli, dengar bergabung deh. Jakat. Layak tido memang lerang jakat. Bah, ini wari. SMS jo, perluhian nih mu. Yuk, perluhian masuk. Itu pun amak tom perkota baru nama apa gitu. Ada. Ai ka dengan kang bolo biner rumah tangga na mikir. Diwe yang Emang dawe aja. Nganggo dalam rumah tangga itu. Jadi nang di buta office itu suni itu nama tadi. Ayam mau diulang kayaknya tado sungun malas ni amat karena dari. Halo. Halo. Waduh. Abe, Yang masuk Amang Jum. mari pa maperkaliman takoy mo. Di luar. Oh, nang bundaw. Oh, iya. Oh, iya. Oh, oke Mamang, oke. Oke, Mang, mulai tidak Mang. Sa pertama ni amak tu par kalimat tato ni mo par kota baru ni. Arong ulon na ba? Lagi di arong ulon na. Tapi bang koy mana ro ngapa suruh mangide tak pola 4 bibe bereng. Itu kan ni paksahon do ti mana tung makatai. Anak kan namu. Ang koy mana ro ngapa surat mangide. Kalau wida mangnya tung amau tu saya ni paling ngasih popar ni putta sana wida. La paling mangalir rohana. Halo. Itu siahai bapak ni si Randi itu. Itu di mana do anggonesian popar ni putta sana wida. Nah paling mangalir rohana. Ini memang mengalir rohana. Ledak kalau lo masuk 7 molan ini, kalau lo komentar tentang tu som. Orang nak kena bun. Anggo mana wida memang betul do di mana rohana betul di mana wida. Anggo Karena burjus dia. Jadi Bawa rohana. ala kolak kita dorakang. Nabu ibira nanile mi tu bapak ni siap pula ada besaram motong sa dibuat di mana? Aina marajo. Lima tahap pertama. Banak perlu tong sada keyakinan ino tekad ino perlu tekad tonom. Sada baru gimana kita tahap nih mulai 10 mama dapat hula. Sedih apa? Sini. Baru untuk kamu berikrar mahmudisi ikut si sosoi pangarap to nabi. Potong arong beda kosong be. Atau ini beda motong. Mata bereng di sini nga hatai nimu. Paro popu. Buaro hita. Ta sosoi be pangarap to tator nimu ma. Ala ya dong usul wakang ba. Di halo jauh nakak sekretaris majo mabay muse. Di bay maisi iya iura tu horja di bay mamuse. Ngadi putucon tahun 2022 godangna 500.000 rupiah per kakak boy dicicil.
diulahiakan majoni yang mabaini nilai i asanggia terlaksana rencana tu tanggal 12 imara dibaenakan majoi di WA muse Dibalik kate. so tu bapak nisia pulon madoko tu akan rapat hari Sabtu halahi lausi mapasahatonna tu sudia ka pangaratona be Olo. Pero ngaring ka baenakan majoi muse Like di bawah Bagi ni grup B. Nilai ni hebeng na 500.000 ngahian yang dibaenakan ala dibaenakan majoi muse boy dicicil. Oh. Ketua dong ni. Ne baru-baru ni ne bagi ni ketua. Kang maksud tu lagi nilai per rumah tangga 500.000 sudah poparan nio puta boru bere bebere boy dicicil. Jadi auna mendorong kesepakatan nani ni ketua nak king do rupani ketua pema baik boy do. Jadi mulut ketua ramai lebih hatus itu maksud tu. Karena ngadi hatayot tikijum tahun 2022. Jadi adong dasar keputusan tahun 2022 dan anak terkumpul songon ni pangido matu paparannya puta buru nami doh berenami asa talea be matok ripeta 500.000 rupiah per rumah tangga bui dicicil asa bui tapatupa horja la pasangakon oputa ide tong menonyakka. Oh, lo boy mapra. Ide tong ya udah wah lambat do. Imada, boy mai. Jadi ala huida bapak nisia pulau nasa lebih bersemangat itu maksud tu dah wah. Aido memang. Itu sudah narhab songoni. Cocok Pak, cocok. Cocok. Amat tak bi. Asa semangat nih hutau nasala muhibul. Ido. Amarong hadir songono jum da bakat terlas roha. Ido. Aso ya terlas roha. Tetap mah ai molodo tiba jum nang las rohani ba. Akan asoro jum do na somerlas ni roha. Dangi patari daw buhina nimu. Minimal pada buah. Nga masih pandohan ba di hatanauli hatana dengan akka di jumon. Dangi buhida marsaur di bagasa jum. Sony manang niya marsaur dia kasih lasmi roha di hutat tabi di para tano perserakan nih. Liling deh ya. Masuk beberapa sama sudah. Jadi taujungi maksud mo pra. Buakang. Taujungi mah. Iman yan. Ay kolak kita na opa. Do. Iba. Tayo jolo aharon. Jolo aharon no ni. Jolo hunabius do saron. Pidon. Ya alay na adong bebahan ni bapak ni siapun membuat arahan na siap ketua tu aka dongat tubutan na ibonani pasugit marang bohabe ada na ibonani pasugit do si hutonot tadangi Ido. terlaksana ba ngadi baik ko be ketua na king hahadoli tu imana anggiak ma kui mardalan doho di bagasalah miroha. Ido. Imana. Jadi pangujungina dibayar tuai mo jo tangi yang jo sakuta. Aboy, tuai ma tanggap pamu si saya baci tu tangi yang. Baci tu. Ini tetap do si paido. Oh lo. Jadi nama. Bangido ka hipas-hipas ka pangarat turut na ibon ni pasugit. Saud na udah na tasakapi. Ono. Lepi rohani. Tapa usung nama. Olo. Jadi tapa sada tema dari Tuhan di bata Jehovah manami di pasa rohanami di baga saporngin na hormoto. Disudiring kan di basami Tuhan nak takas hujalo kami. Arlumubi ma Tuhan disalu na peparannya pung nami opusara datu.
Lapatubo mahulong ni roha di hami duhot sa dani roha Tuhan. Tabay sa luhut na kapatsarian na ringgad di hami. Asang giya tali Tuhan disakap ni roha nami. Boy hulahop kami na hobar tulaw nami paparan niyo po sa hadadatu. Dinalaw pati buhon opong nami Tuhan. Asang giyak marhiti sakap ni roha nami Tuhan. Gabi maruli las ni roha kami. Maruli hasang ngapon. Tarlumobi maruli diak kasilas ni roha na raw pasahatom mo to kami. Tuhan di bata ama nami. Di saluh na paparan niyo pong nami sa hadadatu. Nadi po napasugit ng naditano parserahan ni Tuhan. Toktong iring-iring jala tangat-tangan paggulmiton ni ngulo nami Tuhan. Asang giya tali Tuhan, marhiti pangaramotiom mi. Solak so haribo-ribo at jala mardami-dami kami di saluh nagkapanggulmiton ni ngulo nami. Napos dorohan nami di wadi Tuhan di batama nami. Moloho nami ang ditonga-tonga nami Tuhan. Natulus do sakap ni rohan nami dinalaho pati bohon opong nami opo sa hadadatu. Atong alituhan di batama nami. Asi maruham di saluhuk na pangiduan nami yon napatulusom mo doon. Gabi magkaroon halalas ni roha may dihami. Tau hasangapom manang diho. Atong nang dibaga sa borngin na hulumop ni Tuhan. Dinalaw mga gogo mahami sa luhuk na kapuparan niyo pong nami Tuhan. Toktong mahuna mga ramoti hami. Dinapiakbi hami di ganup puduman nami Tuhan. Asa sonak so haribo-ribo at kami mga gogo dibaga sa bornginon. Dalam marpos ni roha dalam makirim do pe hami Tuhan. Napahipasom mo hami di arinatiur masugot. Dungo siap puduman nami dibaga sa kalalas ni roha. Atong Tuhan di batama nami di saluhuk na kapangiduan nami. Namarlaw dosa do kami di saluhuk na kapardalanan ni ngulo nami Tuhan. Urasi kami siya nagkadusa pangalasyon nami. Asa tamado pe kami hasahatan ni paso-pasom. Olam mga sahong gwarniya na mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Martangyak kami Tuho. Amin. 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 Oras. Kanda. Oras mate, oras. Okay. Oras. Ano sa pamati Pak Put? Oras.